Ubu ukwezi kose kuruzuye igihugu cy'Uburusiya n'igihugu cya Ukraine biri mu ntambara, aho Ukraine yasabaga kwinjira mu muryango wa OTAN cyangwa NATO ariko Uburusiya bukabyanga. Impamvu bwabyangaga butanga ni uko NATO iramutse ije muri Ukraine byaba biyoroheye guhangana n'Uburusiya ndetse no kubangamira inyungu z'Uburusiya n'umutekano w'Uburusiya ukaba uri mu kaga. Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya, yakomeje gusaba Ukraine na perezida wayo Volodymyr Zelensky ndetse anababuza kwinjira mu muryango, ababwira ati nimuramuka mujya muri umuryango nzarwana namwe mbahaye agasopo. Ariko Ukraine yananangiye ikomeza no gusaba kwinjira muri NATO, na NATO nayo ikomeza guhatiriza iri inyuma ya Ukraine yibwira ati nuramuka ujya muri umuryango, nuramuka uje cyangwa Uburusiya buramutse buguteye tuzagufasha. Aho NATO yakomeje kunda intwaro ndetse n'abasirikare bo gutanga imyitozo ku gihugu cya Ukraine ubwo intambara yari itaragatangiye. Ariko intambara ikimara gutangira, NATO yafashe abasirikare bari gutanga imyitozo mu gihugu cya Ukraine ibakurayo, ndetse Ukraine isigara yirwanira icyo bayiha gusa ni intwaro n'umusada mu by'amafaranga kugira ngo ingane igihugu cy'Uburusiya. Ubundi umuryango wa NATO wihishe inyuma y'amakimbirane ari hagati ya Ukraine n'Uburusiya ni iki, usobanuye iki? Ndetse uyu muryango abenshi wateye ubwoba, ukaba warakoze amaoperasiyo atandukanye ya gisirikare yahitanye benshi, yararitse benshi, yakuyeho perezida benshi. Umuryango ni gati ki? Muri kiganiro turagusobanura byinshi ku muryango wa NATO, gikurikire mpaka kirangiye. Ndakubwira nti kora subscribe ndetse ukande no kuri notification kugira ngo ibiganiro byacu uzajye ubibona mu ba mbere. NATO cyangwa OTAN ni umuryango wo gutabarana cyane cyane ushingiye ku ngufu za gisirikare w'igice cy'amajyaruguru ya Ocean Atlantique cyangwa inyanja ya Atlantique. Mu magambo arambuye ni North Atlantic Treaty Organization cyangwa Traité de l'Atlantique du Nord. Nanone ushobora kubivuga North Atlantic Alliance. Akaba ari umuryango ukomeye wabayeho mu mateka, ndetse kugeza ubu nta muryango wa gisirikare no gutabarana wigeze uhingwa kurusha NATO. NATO rero iri muri NATO cyose kiba gifite umutekano, ndetse byose bikaba bishingiye mu gutabarana no gufatikanya mu buryo bwa gisirikare ndetse no guhana amaboko. Uyu muryango ukaba utandukanye n'indi miryango yose y'ubufatanye n'ubuhahirane ishingwa, kuko uyu washinzwe hagamije guhangana n'ingufu z'Uburusiya icyo gihe yari IRSS cyangwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Uyu muryango ukaba warashinzwe nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ubwo intambara y'ubutita yari itangiye, kugira ngo babashe guhangana n'igitutu Abasoviyeti bashyiraga ku bindi bihugu, ndetse no kugabanya umuvuduko cyari kirimo gukoreraho, no kugira ngo barandure systeme ya komunisme yari yimakajwe imbere mu Burusiya, kugira ngo bateze icyitwa demokarasi ndetse na systeme ya capitaliste. N'uwo muryango byatumye ushingwa ndetse ushingwa na Amerika n'ibihugu bigenzi byayo byo muri Westerners cyangwa mu Banyaburayi. Ubundi OTAN ubungubu uyu munsi igizwe n'ibihugu 30, harimo ibihugu 28 byo ku mugabane w'Uburayi, uteranyijeho 2 byo ku mugabane wa Amerika, aho turavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Canada kiyobowe na Trudeau. Uyu muryango washinzwe ku itariki 4 z'ukwa 4 1949 nk'uko twabibonye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yarangiye mu 1945. Uyu muryango ukaba warashinzwe hagamije kugabanya umuvuduko no guhangana n'ingufu z'Uburusiya icyo gihe yari IRSS cyangwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Icyicaro cy'uyu muryango wa NATO cyangwa OTAN kiba mu Brussels mu Bubiligi, aho ariho icyicaro cyayo kiri kugeza ubu ngubu kuva washingwa. Umuyobozi wayo mukuru wa NATO ni Lieutenant Admiral Rob Bauer w'Umwongereza. Kugeza ubu ngubu bagenda bahitamo buri gihugu kikagira umwanya wo kuyobora no guhagararira kuri uyu mwanya, bakagenda bawusimburanaho. Mu mwaka wa 2019 ingengo y'imari umuryango wakoresheje ungana na tiriyoni 1.36, ukaba ari amafaranga menshi y'umurengera umuryango wakoresheje cyane ukaba warakoresheje mu bikorwa bya gisirikare ndetse no gutabarana, harimo n'ibikorwa byo gufasha abantu bababaye cyane cyane bagejweho zatewe n'intambara zo hirya no hino, n'intambara za Iraq, intambara zo muri Afghanistan n'izindi nyinshi zitandukanye zatewe no mu muryango ndetse wanagizemo uruhare. Tubibonye uyu muryango ukaba warashinzwe hagamijwe guhangana n'ingufu
z'Uburusiya yarasese. Umunyamuryango uheruka kwinjira muri uyu muryango bwa nyuma ni Macedonia y'Amajyaruguru, yinjiye kuri 27 z'ukwa gatatu 2020. Hakaba rero hari ibihugu byari bitegerejwe kwinjira muri uyu muryango harimo na Ukraine ndetse n'ikindi gihugu nka Bosnia Herzegovina na Georgia. Hari ibikorwa bitandukanye umuryango wagiye ugiramo uruhare, ndetse ibyo bikorwa biza no guhitana benshi, harimo n'ibyo kuba perezida ndetse na Saddam Hussein harimo ibyamuhitanye. Mu 1990 igihugu cya Iraq cyateye igihugu cya Kuwait. Muri iki gihe rero habaye amakimbirane hagati y'igihugu cya Iraq na Kuwait, ubwo Saddam Hussein yayoboraga Iraq yateye iki gihugu cya Kuwait ku mugaragaro, ariko abanyamerika na NATO yabo ntibarebeye wehereje umusada wo gufasha igihugu cya Kuwait nyuma y'uko kibaza gutsindwa na Iraq, ariko bongeye kukigarurira, ndetse Saddam Hussein ashyirwaho ibihano bikomeye, ari naho hantu byagiye biva urwango rwo kwangwa n'abanyamerika ndetse n'abanyaburayi, ari nabyo byamugejeje ku ndunduro y'intambara yamuhiritse. Icyo gihe igihugu cya NATO cyohereje indege ndetse n'abasirikare bo ku butaka bo kujya guhangana n'abanya-Iraq, ndetse n'igihugu cya Iraq gihita gifatirwa ibihano by'ubukungu nk'ibyo bafatiwe Uburusiya ubu ngubu tubona. Operasiyo ya kabiri NATO cyangwa NATO yagizemo uruhare ni operasiyo yabaye mu 1992 mu gihugu cya Bosnia, mu ntambara yabahuzaga yari yanashamiranye n'abantu Bosnia na Herzegovina, yanavuyemo genocide bita genocide. Iki gihe igihugu NATO yategetse agace bita Nofne kameze nk'ako Volodymyr Zelensky abasaba mu gihugu cye. Iyi ntambara yahitanye benshi, ndetse NATO igiramo uruhare rukomeye cyane, aho yakoze amaoperasiyo atandukanye nk'iyo bise Deny Flight Operation ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Hari igihugu cyafatiwe ibihano muri iki gihe, cyane cyane iyo bitaga Federal Republic of Yugoslavia, gifatirwa ibihano by'ubukungu nacyo, ndetse kibifatirwa na NATO. NATO ikabikoresha gufatira ibihano by'ubukungu nk'igihano gihambaye, ndetse kirimo guhangana no kubuza no kwima amasoko ibindi bihugu bihanganye nabyo, cyangwa ibyo bita ko byakoze amakosa akeneye gukosorwa, nk'ibyafatira Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe, Korea y'Amajyaruguru ndetse n'ibindi bitandukanye. Operasiyo ya gatatu NATO yagizemo uruhare ni yabereye muri Kosovo, ndetse operasiyo ya kane NATO yagizemo uruhare ni operasiyo yo muri Afghanistan, mu ntambara yo muri Afghanistan. Nyuma yaho itariki ya 9 kuri 11 z'ukwa 9 ibiri, ubwo Amerika yari imaze kugabwaho ibitero n'imitwe y'abahezanguni ba Al-Qaeda, hanyuma ihita itangiza umugambi wo kurwana no guhangana na terrorism. Iki gihe rero NATO yose yarahagurutse ijya kurwana intambara yo muri Afghanistan mu buryo bwo gufasha Amerika no guhangana n'ibyihebe. Operasiyo ya gatanu NATO yagizemo uruhare ni operasiyo yabereye mu gihugu cya Iraq, mu ntambara y'iki gihugu, ubwo hari harimo guhangana no guhirika ubutegetsi bwa Saddam Hussein bwanamuhitanye akaza gupfa avuye ku ngoma. Operasiyo ya gatandatu ni intambara yabereye muri Gulf ya Eden, ahantu mu gace ko mu nyanja y'Abahinde, ubwo amabandi y'Abanyasomaliya yashimutaga ubwato akayambura ibicuruzwa. Ubwo ari mu rwego rwo guhangana n'aya mabandi kugira ngo amato y'Abanyaburayi akomeza gutambuka nta nkomyi, cyane cyane anyura muri iyi nyanja y'Abahinde. Operasiyo ya karindwi yakozwe na NATO ni intambara yo muri Libya, ubwo hahirikwaga Gaddafi ndetse bikarangiza anasize ubuzima. Ubundi itegeko cyangwa article ya 5 uyu muryango wa NATO washingiyeho uvuga ko ibihugu byose mu gihe kimwe muri byo kiramutse gitewe bigomba gutabarana kandi bigatabarana ingoga, ari naho hantu ari nayo arizo kugenderwaho kugira ngo bibashe gutabarana no gufatikanya mu bya gisirikare. Akaba ari nayo mpamvu yategerejwe ko Vladimir Putin aramutse ateye igihugu kimwe kiri muri NATO byose byahaguruka bikamurwanya. Impamvu badatabara Ukraine nuko ngo Ukraine itari yakabaye umunyamuryango wemewe n'amategeko wa NATO. Iyi ntambara NATO yakomeje kunengwaho na bamwe, cyane cyane abasesenguzi n'abatavuga rumwe n'ibihugu by'Abanyaburayi n'Abanyamerika, bavuga ko NATO yakomeje guhonyora no guhitana abantu benshi, ikiyitirira casualties z'intambara, ndetse igakomeza no kwangiza
no kubangamira abo batavuga rumwe, cyane cyane abatagenda kuri demokarasi, ku butegetsi bwa demokarasi, cyangwa batagenda kuri systeme ya capitaliste. Aha turavuga nk'igihugu cya Korea y'Amajyaruguru, cyane cyane ibihugu byo mu Barabu nk'ibihugu bya Syria, Afghanistan ndetse n'igihugu cya Cuba. Byose byagiye bibangamirwa n'uyu muryango ushyigikiwe n'Abanyamerika, dore ko Abanyamerika ari nabo basa naho bayoboye cyangwa bari ku mutwe, ari nabo bafata ibyemezo cyane cyane bya NATO. NATO yakomeje kunengwaho ibyo bibazo bitandukanye, aho yahitanye abantu benshi muri ibihugu twavuze no muri ayo operasiyo twavuze batagira umubare. NATO uramutse uyigereranyije n'igihugu cy'Uburusiya, NATO ni igihugu ubashyize hamwe bose ni ibihugu bikomeye, ndetse bahita bagira igisirikare gikomeye cyane ku isi, ku buryo niyo ibindi bihugu byapfa kwishyira hamwe bitapfa guhangana nabo, dore ko NATO igizwe n'ibihugu bikomeye cyane birimo Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubutaliyani, za Turukiya n'ibindi byinshi bitandukanye.